Na njedzelju u televizijnim magazinu uvidzice očim bešedovane na štvrte iz Hatski nacionalno osovitu Rusnacoh, tora otrima na štvrtok u ruskim keresture. Od 2009 roku, každého 14. marca u državok šircom šveta označuješe Međunarodni dzenj čísla pi. U školi Petro Kuzmjak štvrtog otrimana robotnja, na ktorejše školjare upoznali z interesantnosťami tej matematičnej konstanti. Jaki rezultati zmahanja z matematiki, kotre otrimane štvrtog u ruskim keresture, tiž doznace u magazinu. Z poljoprivredi budze prilog o prepodavanju kotre otrimane u ruskim keresture o obstavinoh u ovocarstve. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodin.